Wanada ya kasorkan National Democratic Alliance kabalai kabancim semai mataka jamit akapor kembah nyos pawa kadi kasorkar kabala kershan tinge da kaseng Telugu de samne ni kaseng TDP apa kajanam jo Chandra Babu Naidu bat kaseng Janata Dal United apa kajanam jo Nitish Kumar Hendai ki Khubor ki belayo kaliatu ba kaseng BJP kanum sya jamne ni kan ai ban lek kabamon ni kan ki artli kaseng khamtam hakau dia bakajang ai menteri hapa kasorkar pedeng haba ajeng kershan ya kaseng BJP mantau ya kasorkar NDA ni kasorkar pedeng kaseng TDP kalapan menyo Southly Kisuki menteri hapa kasorkar ba kaseng Janata Dal United kalapan menyo Artli Kisuki kamjuru akini kasi ke berada kuradan kajing ya keren ba kajing penpau Khubor ba kini ki Artli kaseng kim sngotana satya ba Amit Shah onang bat kamu home minister nani umatri ki kampo ying Laman kerauh ni banamar bakaseng BJP kampoi syakathong banyak masin syamarway Chandra Babu Naidu dan bakaseng TDP bakaseng JDU pokok jalan bu Nitish Kumar kila pau kumki kingmaker dan kita kila thau sarkar ke belaban kroi chabi ya kan ko nuhur keman bat banyak thau ya sarkar po Delhi dan ya ka sarkar pedeng ki Khubor ke beliau na po Delhi ki tu Amit Shah obabat kumu Home Minister atau Rajnath Singh kumu Defence Minister bat ditin kan kari obat kumu Road and Highway Minister kenbat biang ya ki ju ki kam Kamjurkan Nirmala Sitharaman bat Dr. S. Jaishankar kenbat ya kijuk ki kam kata kum ke Finance Minister bat ku Foreign Minister jongkari India. Kemambuat kejeng dawa jangka JDU bat ke TDP kem simla olong setia bat kentai yau Amit Shah man bat ya ke kampo iyeng. Ki Khubor ki yathu bakaseng TDP bakaseng JDU kinyo mar Artli Kisuki kata mariwei kum ki Cabinet Minister bat mariwei kum ki Minister of State. Kajengkelim takalong lahatu ke sarkar NDA ke balai ke NNA namar ba kini ki arngot kini ngelam ini ki kingmaker kem simna yo kar kum kajeng dawa jongki